Oh, murag sila ba? Asa ko ay dito eh. No. Double sildo. Set code flight 6803 to Glan. Yeah. Passengers traveling with infants or young children to come forward for boarding at gate. Passengers on Air Asia operated by Philippines Air Asia flight 764 to Sa kabangko pre. 6A. Ay, yun man. Sobra na itong pag-awit eh. Ako'y driver pre. Sorry. So the overhead bins may we request our guests to please use it for big bags and trolleys only. Small bags and pasalubong boxes can be placed in front under the seat in front Basta of you, Saudi, except boss. for those seated. Good morning, we are And going first, to thank you. GenSan. Hi, GenSan. First time. Kanay nga na. Dili, GenSan ba? First time. Welcome to GenSan Day. First time. First timers. Hi guys! First time na mo here in GenSan. Who you? Pagkuan. Huyo ka rin. Hi! Ikaw ang tangguano? Di. Ni artista. Gahudi. Ano to? Artista. Nindot, GenSan, nindot. Nindot ang GenSan, nindot. Dirita na ng deluxe. Oh. Kita tong nga di ha. Pero na ko maluwa din na niya. Kaon mga na namin. Ang kaong ko. Lami ba ba? Bukan ni. Kita. Kau nya atnya law nya lah. Sige na kita gabot. Doon raman sila good. Boleh. Hi Sir Clan! Naon. Naon. Yes sir. Bye. Apa sa mo guys? BB boys. Mga BB boys. Ano? Nice ng video ni mo, Bert. Nice yung video. Di ko kita sa akong glasses. Bro, saan ka nag-ano?
Diyan, diyan sa, Forest. diyan sa tabi-tabi. Baki na. Mura nagplato nga baki. Bullfrog. Mga American. Baki ba? Cebu Pacific Air announces your arrival of Flight 5J997 from Manila. Once again announcing the arrival of Flight 5J997 from Manila. Mga pogi. Ino na, ongi. Ino na. Ongi. Ano?
place first seat. Pamilya kayo ba? Kia.